He mea whakapuare te tari Māori hou o te kuratini o te Waiariki i te atanei ko te tāhuhu roa o Ihenga te ingoa. He whakamaumaharatanga te whare hou nei ki ngā koroua rongonui o te arawa o tira o te ao mātauranga, arā kia te hiko o te rangi hōhepa rāua ko Arapeta Tahana. Nā te kāwana tianara, arā nā tā Jerry Matepārai, te kōhatu whakamahara o te whare i hura. Nā te kāwana tienara te kōhatu maumaharatanga tuatahi i hura, me ōna tohu ki te whare hou, i tapaina nei ki te tāhuhu roa o Ihenga. Whai muri ana nā te whānau tāhana te kōhatu tuarua i hura, he hōnore nui ki tō rātau pāpā koroua. Tua toru ka huri ake ki tērā atu, nā te whānau hōhepa i hura, tūturu he hōnoretanga tino nui. He tūmomo kraua Arapeta rao ko te hiko. He nāka nui tiana ki te whakaako wa tātou tamariki mokopuna Māori o tēnei rohea te Waiariki ki te mātauranga. Mai rāno i ngā tau ki muri, i tipu ai te whakaaro kia tū he puna mātauranga, pēnei i tēnei. Ā me te aha i kaha te tautokohia, kia tai ki tōna pūā waitanga. Yeah, it's more than just bricks and mortar and the smell of new things. It's that abstract almost concept of what it represents for young people, for lifelong learning. Koera te hihia tākuta Pembaran, kia whakatūngia he whare. Ko te wānanga Ihenga o te rākura Māori, i runga te maumahara no hoki mō Arapeta rao ko te hiko o te rangi. I roto anō i tēnei whare whakaakoranga nui o te kura nei. Arā tatake ki te ruarau te kaute o ngā tauira, māmā noeho ka uru mai ki roto. Nā te rangatira o te kaupapa, i eke katoa mai te whare ariki o te heuheu a Ngāti Tūwhare Toa, me ngā mātā waka o te motu, ki te awhi me te tautoko i te kaupapa o te rā. Ka tika ai te kōrero, ko te manu e kai ana i te miro, nōna te ngahere. Ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao. Ko Hinirangi Goodman, mō te karere.